Ngiye ko ndatangaza ku radio gusa. Zikashira ku Ukuri Dori. muri iyi minsi ibitekerezo byabo ari muri iyi minsi ndakugendera kenshi nawe ushaka nkaje bitwirwa turakora Cette femme n'a pas lavé ses cheveux depuis qu'on a donné son le propriétaire du magasin. Komedie mu Kirundi bazita umunyakavuyo. Mutwenzi. Mutwenzi ni kuri gaji n'uruhungu Najamba gutwenga ririmwe aho gutwenza. Afite imyuga yaragwiriye ubundi komedie ntiyo kagombye kumumwuga. Komedie nakajagara. abo twakabaye tibaza ariko kubera iterambere ryaje komedie byaraje akajagara nako turabemera murarenga. None nijya itandukano rihari rya komedie n'umukinyi w'amareresi. Komedie komedie no gutwenza abantu nabyo komedie no gutwenza base kunyuma namwe tuyuko turakumviriza mukuru gutwenza abantu nyene ibintu byose bitwenza abantu urofa bwose nubwo genda imbere ya kamera kugira ngo bararyoherwa kubera ugize ico nyene ariko film ni message utegura message uhetegura neza ukigisha abantu message twebwe turi impamvu hari abapasiteri bamwe batwanka nuko babona twabatwaye idini filime ni kuvuga ubutumwa ufata abantu kabigisha ibintu biri haro teori na pratique biri pratique bana teori biri pratique ukabigisha ubuzima bya ABEL abantu benshi bazagataga ifaransa none cyo mvuze ni iki biri pratique aramutiranya cyavuze ni iki mwijuru ifaransa usanga zina minota 10 twavugana igifaransa abindwa kumbe inapa kumenya je inapa kumenya inapa kugira icyo oya tuvuga ibindi Faransa kubindi nje tuvuga Faransa bandanya n'ibindi Fidore ni wazi Gifaransa ntaco zina Fidore comment t'appelles none ryo zina risiguriye ntanazi nta n'ibyazi harimo ibintu by'amarido Fidore harimo ibintu by'amarido ibintu by'imarikeri yo muri Fidodido oya n'ubundi Fidore ni rido nawe ubwo mushatse umuntu wamagara rido dori rido umwamagaye umwamagaye no bavuga ngo rido sasa hiyo demasha hivi saka mutima birajya kutuvugira akora kandi bakubwira ati we shema bakubwira uri umusitari urengane ureke gusiga akantu gatuma bakuvuga MC va turakeneye kutavuga kuri live abakozi ba try message umusitari wo muri divorce
Shanti bashyize ugera ibwo gutara urayikuye se rimwe none hari cyarapfuye inzara weri afata imyuga yaragwiriye ubundi komediya ntiyo kagombye kuba umwuga komedi nakajagari ariko kubera iterambere ryaje komediya byaraje akajagari nako turabemera murarenga none nijya itandukano rihari rya komediye n'umukinnyi w'amareresi komediye komediye no gutwenza abantu urabyumva komediye no gutwenza base kunyumva nabi ati ko turakumviriza gutwenza abantu nyene ibintu byose bitwenza abantu urofa bwose nubwo ugenda imbere ya kamera kugira ngo bararyoherwa kubera ubwiza ico nyene ariko film ni message utegura message uhetegura neza ukigisha abantu message twebwe turi impamvu hari abapasiteri bamwe batwanka nuko babona twabatwaye idini filime ni kuvuga ubutumwa ufata abantu kabigisha ibintu biri haro teori na pratique biri pratique bana teori biri pratique ukabigisha ubuzima bwa ABEL abantu benshi badagataga ifaransa none ico mvuze ni iki biri pratique biri pratique none cyavuze ni iki mwije ifaransa sindazi na minota 10 twavugana igifaransa abindwa kumbe inapa kumenya je inapa kugira icyo oya tuvuga ibindi Faransa bindi nje tuvuga Faransa bandanya n'ibindi Fidore ni wazi Faransa ntaco zina Fidore comment t'appelles none yo zina risiguriye ntanazi n'ibyo ntabyazo nta n'ibyazi nakomanda harimo ibintu by'amarido Fidore hari ibintu by'amarido hari ibintu by'imarikerere yo muri Fidodido oya n'ubundi Fidore ni rido nawe ubwo mushatse umuntu wamagara rido dori rido umwamagaye umwamagaye no bavuga ngo rido sasa iyo demasha yibwira saka mutima birajya gutsukiwa kandi bakubwira ati we Shema bakubwira uri umusitari uzurengane ngo ureke gusiga akantu gatuma bakuvuga MC va turakeneye kutanguka kuri live n'abakunzi ba Westari wo muri divorce shanti bashyize ugera ibwo gutara urayikuye se rimwe none hari cyarapfuye inzara weri amfete sanze byose nakubiswe ku ntoki abuze wagize uruhara uransanga ndarufise ngo normalement uwagize kuzana abantu sanga no munini je nabigize ca nemera rero ndabaye mwire Imana ishime ko yampaye ijwi rirerire rishobora kumvikana je nibaza ko muri ko muranyumva Amede umviriza Amede usikilize mi nusikilize mi ya okay rero uno munsi impamvu twakoranye hano sikindi je niyumviriye ko tuba hano gambene niyumvire tube ngaha nk'abantu bari muri team G5 Production Company G5 Production Company akaba ari team ikora benshi bazi cinema ariko si cinema gusa harimo n'ibindi ko G5 ni indome zine kandi buri rudome rwose rufite represent nkuko nabivuze
kare niko ndabivuga ntera inkuru G5 production ni gospel film ice cream comedian nakubali majambo yose ice cream reka gasubiremo nako twumvise G5 ni kuvuga gospel film ice comedian nakubali no sigura G5 ku mashuri make twize Imana yaduhaye yerekwa ryo kuronka ako kantu kugira ngo kabe timu yacu rero cyatumye ndabakoranya ngaha sikindi twashatse dusangira agafana mu buryo bwo kunezerwa kubw'ibikorwa tumaze imisi dukora kuriyashu uko twararushe cyane twumviye ngo tugere igihe twicara ahantu turyoherwe turyoyinge dusangira agasoda hanyuma nyine tunezerwe ibintu nk'ibyo niyo mpamvu nabatumye ko ngaha aha rero ntihari aba G5 gusa hariho n'abana banje na madame hakabaho abapororomoka abapororomoka ndabita abapororomoka uko bapororomoka araporomoka byose ebana n'ibyo utamuze usanga yabivuze mugabo si gitutsi guporomota nyine ibintu byose barahari n'abanyamakuru bamwe barahari baje kudufasha kunezerwa rero impamvu abana nabo bahari suko ibya filime birabarabara kubera ko filime nakoze irimo umwana wanje yitwa Kenny novuga natiye muri sinema kuko yadukiniye ibintu byiza cyane muzora mukaryoherwa twese yaradutangaje Kenny azokina ari muto ari we jewe mutoye yakinye sinema aragukinira ibintu ku buryo twese twumva turyohewe rero bakuru biwe n'abatoya biwe bavukana baje kumunezererwa kubera yabaye umukinnyi wa sinema kandi rero yarabaye umukinnyi wa sinema ku buryo abyumva kabisa abibamwo kugeza yaho hari ahantu twagiye kumusabira ishure yarantwengeje sasa ahantu twagiye kumusabira ishure n'aba VIP ngira ngo kuntu kuko nagira ngo ave ahantu yahora yiga aje ahandi hantu abantu twamushikanye yaciye bace batubwira yuko iyo uyobewe nyanu iyo uyobewe uca usubira inyuma donc niba wari wiga mu wa gatanu ukayoberwa utuja muri 4e usubiye kuyoberwa utuja muri 3e usubiye kuyoberwa uja muri 2e uja kuyoberwa ukaja muri 1e usubiye kuyoberwa ukaja iwanyu muri nikuvuga uhize uri bono woruhuka utashe sasa peti navuga ati none uri ready kuri aya mategeko ngoya muje nshira muri leta ninze nimenyera kugira mpeze ningoga nikinire filime niko yambwiye navuga ati wa mupeti nawe bya bintu yabikunze nuko rero nibaza ko ibintu bizaguma tubiyaga ariko igikuru kwarugira tubabwire impamvu turi ngaha nukubera ko dufite umunezero muri G5 kubera igikorwa diretse gukora sinema nshasha iri mu bwoko bwa seri twayikoreye ruguru tuyikorera Bujumbura kandi tuzobandanya n'ibindi ni sinema twifuza ko izomara nk'imyaka 2 nk'imyaka 2 kirerekanwa kuba ko ibikorwa birebire ari birebire nukuvuga ko abo mutabona ngaha muzoshobora kubabona mu zindi episode kuko izogenda yaguka uwo tuzikora ko tumukeneye azotwitabe kugira ngo dufashanye gutanga impanuro biciye muri sinema rero nkuko mwambaje mwambwiye muvuga icatumye dukoranira ngaha bibaza ko mu ntangamarara ari ico ibindi mukenera ko tubayagisha muratubaza tubabwire ariko impamvu turi ngaha no kugira ngo tunezerwe na mwebwe nk'inshuti zacu kuba Imana dushoboje gukora ino sinema tukayiheza twese dukomeye nubwo twaduze ruguru tukaza tugwaye twese ariko byaraheze twaduze ruguru turahangayika turagwara ama grippe abantu twese turaremba ariko ubu ni sawa kandi turishimira igikorwa twakoze tubona ko ari ciza rero turatumira abantu kugikurikirana kuri RTNB kuvejo no kuri YouTube abantu benshi bashobora kwibaza ati kweri tutagize lancement mvuge
none lancement si uvuga ibikorwa none niyi ni lancement none ni lancement ni mpaka bijya kuja muri hotel nivyo bisiguye lancement iyi ni nouveau lancement nouveau système de lancement aujourd'hui il y a nouveau système de lancement officiel turanshije sinema yitwa ko ndayibagiye ukuri nukuhe niyo lancement tugize uno munsi kubera ko naje gusanga amalancement maze gukora ni mu bantu bagiye baragira amalancement murabizi iyo ugize lancement akeshi uhava ukubise squat ati kubera iki naje gusanga nose dugira amalancement usanga sonorisation zikoze ukuntu washiramo filime ukava ngo bagututse nta image ngo ifise ngo nta jwi ifise bamwe bashira bakunda gutwara kuri stati ngo yazanye urukato ibintu byinshi kumbe hari igihe idwi ryase gusohoka bitewe na sonorisation yaho hantu sivyo mwarabonye nko mu miseze hari ahantu bagize lancement gihuhusi ugasanga gihuhusi oya lancement yabo ijwi bafata micro ukayishira ku machine donc ikazana kajwi ko mu machine kana je narakorera lancement hajya muri hotel Amahoro naje byarabaye umuntu agacava ngaho avuze ngo none nk'ini sinema ko baratwereka mu sinema itagira ijwi kumbe ntazi challenge wahuye nazo mu bisango nta masare dufise meza abereye gukoreramwo lancement niyo mpamvu jewe ndoze mwanya nzobikora ndawubuze nje muri jaride nkuko naje ngaho muri jaride ubu rero niyo mpamvu ndabatangarije ni nouveau système de lancement do film ya G5 production nuko twabihisemwo lancement baye ibindi murambaza ndabishe umurabire umutama kwe Jawica batakubajije no mbaza ndakwishura ari lancement mbaza ndakwishura mutama tubande tugukede cyane mutama Abel urakoze Abel weje utubwire ko hari igikorwa gishasha akumbure kidoja ahabona ku munsi wejo kumbonesha kure yacu RTNB ariko nitwashoboye kumenya izina ryayo dukeneye kumenya izina ryayo kugira ngo tuba tubiri cyangwa dutatu kumburesha tubandanya tugorwa n'umugwi G5 twabivuze yitwa ukuri nukuhe collaboration niyo yindi team kuri Abel nubona yuko bizohaba bikwicira projet cyangwa ugasanga projet tuyiciye uwundi muntu umutanga je kuri je nta projet bizonyicira ni bisanzwe ama nko bavuze ngo yitwa ukuri nukuhe ega tuvuge ko yaba ariyo yitwa ukuri nukuhe jewe yanje yitwa ukuri ni ukuhe ibyo birahagiye ukuri ni ukuhe ukuri nukuhe na ukuri ni babivuga kumwe mugabo akavyandika gutandukanye ambo ariko rero misali tavuganye amazina abiri muri sinema nibisanzwe kuko n'ubuzima tubamwo ibi byose uri kuracamo byose byarabaye mu myaka ibihumbi yaheze usanga ibijya usanga n'abandi bantu bicaye hano hantu ariko barajya banwa nkuko nyine nawe wicaye none ucubireka urabandanye hama rero ikindi nuko umenya ko iswari nubwo zoba zitiranwa si zimwe mwe muzorabe byiza nimba umwe yakoze sinema ukuri nuko n'undi akora ukuri nukuwe yuko nukuraba ivyo ariko barigisha ko hari bimwe nibaza aho atakopi rero irimo muri zo sinema zimwe. Merci Mati. Dico Entertainment.